Kang arong along airport ki bijia puthagrat pi kang nipong. Same langso inghana phuli along ki biponji Sainik School puthag rong ara Karbi Anglong Autonomous Council lapen case ya tumching wai padupong. Madhuram terang arong along tuar kavya puthak rong isi thurpak si kachesong kapadupong. Pinya birta long pen kado kavya phantame kardam na pazuriklong. Tangte pinya birtang ton pen arjuitha. Lumbazong constituency ke parlo borlang pher angkang arlo kedo kang arong mate khangar bostia long pini chiti nipar inkora ke thom arni Airport Authority of India pen kang arong angkang bigha suri krehinia long le Karbi Anglong Autonomous Council long pen allotment long si airport mate greenfield ke bijia lam pinnang birta chala long klang. Bangso puthak kang arong managing committee atum pen pater piponsi Clarida kalam the kachingki jithan japhan public meeting mate rat amepi padopon pusi nilitma pherangki birdanang pali Pinpur me kang arong along road ahem kapasang jadi mate airport ki biji puajok ki ongdum rongara atum airport authority pen ke pathi resettlement mate rehabilitation of warsa hei hui kilong ji kilong le kamang dokok Lasi pinirat amepi pada pongsi, long leki dun vek atum government arona teng pen ke pathik pon, compensation of warsai long nang jipusi, ongdung, rong arat atum Karbi Anglong Autonomous Council kacaria phan pachinipon. Bangso rat amepi long kang arong asar siwo teron, managing committee president Lawrence Crow, secretary Puhor Singnar, advisor Dhiren Teron, Peter Tiso, Dilip Bay, Ratan Terang 24+ chief convener, PDL Chairman Sima Ronghangpi ex-MAC and Parata Ki Ongdung Rat Atum Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pachunpo. Pini nile tum la public meeting mate kangara rong long so rar mai pi bangke kedang tang nile tum la go sa ciklo tarik inkora hiniar ni nile tum foundation day 11 foundation day ni tum bipon lo talon pon lo bangso pinon pini September 23 lo ciklo jonang bong dak esonsoni alam the development adu esonsoni alam the naik lang do si bangso kangara rong along non airport ke bang ba airfield ke kadoji kaso putha ka bang isi lam kiminang ke ledo la sonitum ke long bang ke lalo non la by September ang bong dak foundation nang let pupusi ni letum Airport Authority ahin pen bang itum asur pen itu mana pacini lo asila bang jongsi non September ang bong jongsi dak foundation nang let pu pulu tangte kenang sot bang gelalo council authority tu mahin apen dak bang si radapan ison soni alam the bang ke ceng wai rapsar doek nang ji pusini le tumi dak rong rat pen badak komiti hin pen bake council authority tu han choning rilo la solo kot dak nilitumta right cicini pena kaposi nilitumta laso lungle phelang ponder lo pulo tangte laso free and transparency laso compensation apu thak bangso rehabilitation apu thak resettlement apu thak bangke dak arada tum ke manga teng pen bangke acun wek nai la pen bangso pu thak bangke prabjin pen council authority tum nang chengwai nang ko ke kroidunde polam kali ka airport authority tu malam ke kroidunde pu kali bate airport ke bang eda ke kroidunde polam ke kali ke kroidun pamelo lage ke accept dun pamelo la sidang ni lutum dak song throk kache song ahong klamben ke bang song throk hele ke oda song tum anda dak ni lutum along nang serap dun lo dak ex equida satum anda dak ni lutum long nang serap dun lo labang so alung le long labang so akang ararong hawar long airport ke bang bangke kado wetan itum sedon sar lo mute Prabjin pen resettlement rehabilitation of hana bangke nang chengwai serak nang po council authority tum la pen airport authority pen compensation kupi manang ki PG hala bangke nitum ta aron cicini a ek cicini pena kosi hala soteng pen par bigha hisab kon si nang pi ma koson ma kupi mala bangke hala soteng pen itum han nang pacini serak nang po kusin itum bangso amit pen bangso press meet pen si pacini pon ante ke hai ahok bangso lang bangke pini press media juta long pon bom lo news long along pon bom lo
Karbi Anglong along kacing tur do lo kurang clear tuar alam tanang le lo ONGC alam tanang le lo Theklong lo Arjulong lo Ahok lo kicok ce do lo non solar project along ta kicok ce Klangbom lo Asamala long ta kicok ce Klangbom lo la si RTI activist atum ta Klangbom lo la men song atum ta che song bom Klangbom lo la pen lung le do we atum pata do we atum arat ke chelong le ta che Theklong lor lo la pen apota we alung le we tum bang tangka ke long dun la so record ta long elo la pen inunu namun si bang long kep long inkoi ananta long le do ku hisap pen compensation ke long dun la so record ta long lap lo la si da ka bangke la so nang choklem dun long le ma jok ta pu bangke pini la so meet press meet pen pachini lo la pen nili tum da bangke very conscious ni tum ta ek cicini ni tum ta alu cicini ya tum si karja lo la si da ke jak ma jok rang klep thap long le dak council authority long pen ta dak la so nang klem thap yi inut bahini dokok ta yi mene pini dak ahong jai pan si pini pachini lo officer satum revenue department long employee tum ke claim thap dukok ta hi mene seta alangli tumanda pini dak pen pachi isi sodak pen pachini lo jong si lada ke chok che dukok lo te ni tuman langding de la salah hai bang ke ahok lo solar project lo na ke chok che do ahok lo four lane na ke chok che do ahok lo Pini chiti ni phaing kora ke thomarni lakha krepli Kor County constituency ke parlo langlokso lems asemalong same langso lapen langlokso dak inghana phule padi malong Sainik school ke kimponji aphang central government lapen Karbiang lo autonomous council pen sikdang lo bon dalabangso Sainik school ke kim kerang jia dimalong le aduya hoyalam ki ke dokok penajok rongarat lapen Karbiang lo autonomous council atum chingrum si chingki chingwai po Labangso Chingki Chingwai Pon Amayalong Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Lapen Chinthong Ronghang Farming Society along Meipu Lapen Kongchen Bang Lapen KSA President Central Committee Miljeng Kruatum Chatong Lasong Si Bangso Amayalong Ongdung Manpeng Kido Kithek Keriatunta Chatong Bangso Amayalong Chinthong Ronghang Farming Society Meipu Harsing Pramsa Bensi Mei Charipon Lapen Kongchen Bang Robinson Rongpi Pensi Mei Kipalam Thi Thanpo Mei along ke chingsi sarthe tokbi arong ame karaton pensi lamthe arjupanlo inut pen inutapha bon ta sarthe tokbi arong ame karke Sainik school ki biji puabang ke chedon dun thek the pusi anutyen ta lamthe chipaklangpo atheke sarthe tokbi arong atum kachuti ki bom arit ajai anta Sainik school ki kimji pualong si parlo pipon etpuda chethandu Nilitum di pon ripupi bon ta sarthe tokbi arong arat along leke parlo pen along kapre kadim le bidam pulote nilitum thangta ke pudunji akinang tawe pusi sarthe tokbi arong ame karatum pen chethanpo jasemet pet mane pini amai pa do pon bangela ke Chinthong Ronghang Cooperative Farming Society la pente sarthe tokbi pula ngana phule long la rongni arat pensinil tum mane meeting do irablo Sainik school lamangsu kepaduji la inghana phili area long Chinthong Ronghang Cooperative Society tumalong le labangso long le long si Sainik school bang ophan ke long le ke peglo setame hala tokbia sor pen bang tokbia rong along le tum pen bang la Chinthong Ronghang Cooperative Society tum labangso a khoe bang sabso mane ahoy lam sabsu ducet lang sila hi ahoy keje paking je panabangsi ini ladak mai che phalo la tok biasor sarthi tok biarong ara tunta dolo rong sarta dolo langluksu mojadar ke hai sondu teron lang lida dolo pena rong sare nut bahini aru dak ni chitong dilo la pentel ladak KSA Central Committee ke hai Miljeng ko langli system ladak chetong pen langli him penta mesen bidi sori ni pidul no tasi pini ke chaparai lam the bangke manela bangsu jitu aduya hoi la bangsu che paking adim ke lang aduya hoi la so hoi ke lang je pan bang isya committee selam pun denak usi pupu mane Chinthong Ronghang Cooperative Farming Society la pente sarthi tok biarong ara tumo che kroilo tasi la so tengsi committee si selam po lasi alang litum hin pen la bangsu committee lo member samena bangke penapsi yang peliji pulo
sila so komiti pen bang si adu hoi abang cepaking ipo kuan si daro kalang litu marong along li kelima lapente cintong rang kooperatif society along li kupuan sidoma la luti cepaking po la so bang si la senior school bangke lagi la cintong rang cooperative farming society alang litum si long li 500 bigas nindo alang litum si long li gepek la sila hawelam te buthak kachingwa ye farming sing samjin pen pupu tobia rong rat pen de la cooperative farming society tu ing samjin pen la du hoi te je plak thegi la mangsol apan bangsi jasemet pina mai bangke kache pha la pen kache tong sing samjin pen bangsi la masuk komiti bangke seng pononan pusi cekroy pon Sami langso pen jirsong terang report Kat News. Karbi Anglong ta chingthur dun olupusi non BJP sarkar ke chariatum lapene jahak arat atum thang bonta Deopani MEC constituency ke parlo Madhuram terang arongke ahok pet Karbi Anglong along ka chingthur pua bangke BJP at maketa palong ketok pariwartan olupua bangke pride ka somsi theklong towar inghan kanglet kang therpen kacheleng nanga somsi dolang bangswajok rongisi thurpak si pinini phain kora ke thom arni adaba porpen Madhuram terang arong aratom kachesong asai kede lakhain kora pli Deopani MEC constituency ke parlo ar namlang pi Madhuram terang arong along abangke ha 1952 mate pharokre sirkya prap hokya pa hini anikan pen rong nang tu ken chorang pon lapen rong arta ningkan proxikya pa isi plengdet abhyanta Sarkar pen hangna ta kating turamo thekon long Son si Madhuram terang arong ara ratuma kiduka kisung ningkan proxikya pa isian cacakon na Jasemet kai ke kisu kion e katipon na ancho takali osomar lokachar ya phan kedam ke bang ja phan towar mesen kawe kijuna lang mesen awe kisu kachilang ahem kawe pendang lok pinna ana kisung cacakna Langdame Karbi Anglong Autonomous Council Arta Sitame Ningkan Proxikya Paisian Plengtang Laswa Pitame Deopani MEC constituency arlo Madhuram terang arong along abangke Thangnata kaching turasayamo lidam depin Pinpur dame kidamtang MEC kilik aruya hot lepute vote kachu hangaphan lamdok lam thupen towar me lang hemso hehui napi popusi kachechak teka Bon talabang soalam cakabang lam ke joya son mandet lopusi ruangara ratum nang pachinidu. Nile tum social media through di tum kacesong cipang nang to rason halo Ladakh Madhuram terang arong 1952 aningkan pen dak kedo habit angbong kedo laket 24 nong Deopani constituency under MEC Surban Telenga alang lido adim sitame tum 1950 bedes tame labang sorong long thang nat ka development pu ang thek ni tum thek dam long le lasi pini itu nili mithang rong asar pen arjap kluk si kadok awe phan council kang ni rachari tum han ke pachini kang tum lahen lo nitum dak karbi aso ladak edon tame kona aso tum dak edon tawe karbi dat si kedo sitame ladak development ang thek thang nat nitum checharche development nangi pike or Karbi Anglong Autonomous Council kan development nangi pike ko pilo open stage ihum nang pilo tomon ke thia bang atum adip tomon ponde lahen lo development lapente ladak towar bangke Dr. Numol Mumin Assam Deputy Speaker ko pilo kaning jetekang Himamaloni ang kenaya son thotsi towar nang panai pijipu Himamaloni ang chipru cholap mandat lo non kadok awe theglong pronglo ladak kedo arat tumko anone kisung Lapen BJP सरकार को पिलो कनिंजे BJP सरकार कनिंजे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंगठे किवी रसन माने लो दागरंग के कॉपी बोलो के वेरडेट के तोवार मेसेन आवे ओ समार तुम लोग चार लिदुंजे फंडा काई तापर बेन लिदुन लोंग ले डेट लो बोलते कोसम सी बेटी पढ़ाओ पु अंगठे डाके वांग पो लासोलाम के इतुम कार्बी दागरंग चोट कली कार्बी अंगलोंग लो पेनंग अन कार्बी arong do lapuson kisung do lapen dak kiso kiune non son delivery case pe towarang bong si delivery kuni an ang thek tan tumas thek pon long nang ko ya ang thek nang ke lelu jo de labang so arong along development ang thek nang klang kletik madua party lewang sitame nili rong asar pen si pangdak lo
madua party le bang tame vote ke long le lo labangan ni le tum ekdom niak lo mesi hot tip lo vote ke long i bukan ay tum hang nat tama thanang ni lo kilong masih long le lo lasi development ang thek jong si klang lo pulo tang de koma party si development ai klema alang li phansi ni tum ge vote ta jok po lancho lo la CP tum ning duk ning pung lo cipak lang ge la phansi kang ton lo laki nili tum laan aku kosto lo laki nili tum keting room si nang li tum apa nang acok Lingkan ko na labang so tuwar kay no nalo tumo sileng na. Lingkan kepra hini lo la so tuwar kacelek nili tum laan ki kosto iglo pen nili tum nili tum kan nili ako ke election apa hai not ali non mana bonai po kuna bonai nei ako na ar tumi dekhta hala kiso serious bang ka do hala gari anda bang lapo madram terang ali ke bang masi ha bang hai usi 108 gari ke bang hai sir lo asi ne ali tino itu kar pak masa ali an ke dah ke jom pensi nili tum ke polit nang lo tumi dekhta ke bang da lo school ching kum ta school ham lo policeman ke long lo sate da usumar phanda school ham ka pa lu tum long le dat lo ko people lang tum ke bang dere ali ka no to sport picro usuma school ka tikon kitiwan kemane kosto picro naleng ke thele bang ta haida pe to nang people nang bang de inoleng ke bang to nang people itu mangke thik itu bang mama niang on kata nang people to bang lan silang putang kita punya kita bang medo abu pahai dan pol bang Labang Sorong established ke 1952. Ini an ke ningkan soksike braisi 71 years lo. Laan ang bong setame ningkan soksike braisi ang bong Labang Sorong. Dodet pen setame solkar atum nilitum phan thangta nang kelang thekabe. Ini ani an setame tobar belang misen alang kijun alang belang school misen na belang nilitum se kecelang apa saya belang rolong sub center ko pipinil hai government facility ko alam nilitum makanang lele pelang joani ta theklong lo na pulotang te karbia kai thang kating hon ang thek ko dak se dolo nili pudam ji karbiang lang di phu ka nu tira cho di phu plang o lob ke karbiang lang ke plang kali lang ma putansi nili mathalo donatum karbiang long ato kan no pia posi theklong le det lang le det lo nili tumarang asam thap Lepasan kile facility kile lihat dim lak adim tolang. Cuma sih halat dake council tim atum ta theklong le dadma lepasan sih di sini le tolo. Nili mitang nitum nili kedoto bani te marong penceng lok lepasan pulotang te. Alang itu mai slogan ke सबका साथ सबका विकास ang te ko nasa ke dolo. Lapen ang parke. Do tulang. Nitum hai lo tang te. No, itu bawa masalah kafe ini pupo. Nitum hai lo tang te nitum ke puribolton wan pupo. Puribolton kali nong ke kal biar rong long atau kan no long ke. Kalibolton. Nili to marong pen fast lo Kalibolton ke. On kido barin. Bofis ani tum me asota ke ba mukur dan tum phai dalo. Ne? Phai dalo. Lata phai dalo tum huse ekdom ong la. So pen ke sorbon dan tum phai dat. Mumin da wang lo bilo himang meliang om gal. Lada ekdom pada themi pulumati. Lan dan on pon dan itu mana bilo isi atau pik isi ma isiona nang pipelang. People orang ke lagi. So, dalam soal karbi tim tu mana tungang belang. Oh, fees kami ni cuni lok. Dalam soal yang si wang nanti cuni long po, lasi ni po. Tungang long letik, tungang long sakti. Tungang long pipeti kan itu buta joki. Kongres dan BJP don. Itu sakti. Tungang long letik ni tu macam. Macam politik atom ta, buat hari. Bukazan Pen Bisnu Lekta Report Cut News. Tang tenan malum sopar phan birta mo ing toniksina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি?
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo pir puthot birta long bang tweak long. Pini por phai krehenia por malom ni hangdong sri jutang aklamalong non ke bangji ni phaing koraisi ni phaing korahini lapen ni phaing korake thomarni ingdeng thomke praisi hawar karbirus nimso aronga je katalon japan katingwai kapadapo. Japra langso jutang aklamalong ingdeng thomke praisi Junior Karbir Festival mate ZKYF Pining Lethot Sedami Mesen Meet Pen ke Pachun Pon Thekjia Phanpura Reception Committee Sengpon Tang Labang Swa Mei Kachari Pon Ramesh Singnar Lapen Mei ke Phalam The Clarodak Pen Kapachini Pon Kangbura Inti Alihiaman Pen Kachitong Dun MAC Kadom Terangpi VDC Chairman Silar Sonrongpi Abarim MAC Risu Singnar Pen Chenglok Pinnang An ke Thek Keding Atom Chetong Pensi Mea Long RDPD Son si Pinang An alam te than chingwai pe de ponsi je dong sarpen tiri kamame sengpon hanjang nang sopen Bisnu lecture report card news Tang tepenya birota bangkila ponsi kang toniklong kadu kavitami domithak me kurwang thu